Kiramtang pre ni phai thongkebra isiar ni hamren along ri arlo dongkamakam rongsupia dung het kido langsudo kapathua klamalong APHL sia songatum 6 sedula phuthak lapen inghoi kep kichi aswa phan KAC election along towar ki thopi pana phuthak rada tuma phan klar dakpen kapachini pon Kiramtang pre ni phai thongkebra isiar ni dongkamukam rongsupia dung het kido langsudo kapathua klamalong APHL si racharya songatum kangdangamai kapadopona hud APHL si amai phu JI Kathar Bikram Hanse Kursing Timung Sarkiri Rongphar Angtong Ingti Kathara tumpen danglo Songjapu Songjapiatum Mayalong Chitong Dunrinti KCMM बताने पर इंसान नहीं जी KCMM बताने पर इंसान नहीं जी KCMM लोगों पता पिकर जाओ KCMM लोगों पता पिकर जाओ Mayalong IAS retired JI Kathar lamthigi jaipona tengke Monsamalam don kacheto close 2.9 along atengke DC aridengsi kaddo kaveja kong anta hodai detsi KAC along CEM EM MAC lapen sai khiatum anta jakong avidetpo Kibangjilang arni APHL si atumle council ingni long lo positame ale avidetpo Laso 2.3 na kali 2.9 abang lagi serious pigyo atima 2.9 abang yung si Grandet lote non-militum APHL si atumle council si right to tip se tane tum jakong thangda vedeti ko pepolo atima council akam ke claim ji an ke disiapan pidet lunang kusi alang litum kasi suhidun disiapan pidet lote pilo disi bukan pilo Tangte komadari dengalong si Karbianglong district aja kong kidopo laki DC arideng si kaddo kaveja kong anta duthai pobsi JI Kathar lamjai pon lapen close 2.3 long bangke inghoi kep KAC election hud kechi asotma phan anghap ke thopi bangke la longri kep anta kechi atumsi MAC election nang thurpo lapen hailote longri sialong kedo analong le phelang pendanglo hala ki haiduna bang phuari denglong si duthai po la seri tum phere meme khangjang lopota APHL se amai phu JI Kathar hinpen raratuma phan than parepon Dongkamukam pen Wiki Bay Karbi Anglong Live